bunyi toh, sudah bunyi.
Betul, penghembus tabian kelupasan di Jesus Kristus kepada perganakan kita binai mata macamnya yang paling kita mendapat tahu kesalib hingga hitam of tanah of the spirit itu amin. Sedap itu pengiswang tahu lebih tahu ketipu dapat perganakan pemantan itu apa tahu itu binai ada dapat pekit di hadian paisau adubo orang tahu dabunga atau pengandalan i penakatan atau lebih nambah Kristus. Jesus Kristus di mana nabos tertawa. Abang terwasi nanuatan books nuatan di Santi Matthew. Italungku ijon nongolo dan nunu oma masuk mangan di Kristus. Om kada dari sido imokikia ngawi di sido na minoi wot daw do. Iziaw nangku isonghun imikot di taikaw kiva panangku do songhun supay anadanza. Suminimay Jesus guhi no om paihon na ijon do nunu o omong o makito Diosu. Kau kita bagu inoboho, om kapanaw ino impo, abakasan i kuamon ngabi, om kongo inoboho, om kotungan kay keposizon i napatay, om kabal ay tanasampit i abal terwasi. Om asanang nora ituhun i aw atagakan ng katubazan idogo. Di masa pemamanaw dotumong kisat isusuon ngabi tumilimpun i Jesus na minabos na ituhon ngabi nakakaway ni John. Nunu i kinahahamos Diyosu na minoy itong lalayo ito kisan. Fuang ng kudo osong kisap lutongos okon dari nunu nadi o kinahahamos Yesus do binoy ito. Somon ko'y basan na basan tongogingo o koni ino sa may basan tongogingo nga o yung do'y poligay ngabi. Dari nunu nadi o kinahahamos Yesus di binoy ito na propeta o poipon ko Yesu mapipo ko profeta. Isidono ay songhon obos ipuk tabitua. Biyo o gadon ko isusuon ko na maguhudiyaw. O tong laon may isido ibabasano na maguhudiyaw.
Poihonku iziozu tutotopot da sabi avi di tanak ngawi da ohoni mentat tomdo ngawi au pono okito I aga-aga zopo o I John Baptist nga I nonton ini no kozo pemerintahan surga o aga-aga zoko isido itino I abal tawasi do Tuhan Asa Daya Tuhan Sa Yesus Kristus Kado po primiso da tolway miambay ng monong da olu ngabi inantakan da itatang ngabi da pag-iigizon da toko da mga sa toko da sumuan da minggu kutaho da adun tay ko timpo da kapagkanadaan miambay da tu po tadaw ang korimpon na di o Christmas nakapangso na ko toko da mumasi ang pahubok da ginawa toko kumain Tuhan pinapanaw na kumapit totoko ikayman tangawasi Damoy da ko no ko patay mo ko sandi da binabang ni Kristus doon do Christmas di katapi wahamus na da binabang ni Kristus do kumain ay tayo sa sanan let us also recall 2 or 3 significant events that have happened to us and to our community so far. Ask the Holy Spirit to guide us to the truth so that the Lord may use these events to help us to go into a deeper conversion and true repentance. Today, Jesus does not just ask us to believe, He gives us so much proof. He gives us the Bible, personal experiences, the church and the people around us. Do we truly believe that He is the Messiah? Do we seriously believe that He will come again? Let us also remember our brother Sylvester tonight, that through his pain and suffering, he will receive the love and peace of Christ. Heavenly Father, fill us with your Holy Spirit, that we may truly experience you this Christmas. And let our conversion be resolute. Let us be firm in our faith against sin and temptation. Help us to be ready for your coming and to live in peace and love. Kau datang ke
on may na hapon ako na di tabi na mata namunay mo di halaga jibril piyo na dahil sa kota kinabalo imangan poso-poto dari pepazan tetangga kami Di Kristus menepazan semua yang kami sama. Pada kata kau jiwa di jubili di dari sisi kami na kau, okat ada pinabang di kau dari sungguhan kinaingan dari konsikahan om kalamasan. Berbaik pasti om dikuasa dari keposisan negara. Pon sizor IT bos nu dan tersosong negara dari pergerakan negara itu. Sakaduma sekai namaki gizo na bos nu tabituan. Pagkainan sa iting masa di Jesus Kristus di Tuhan sa Amen. Kesimbangan ini, patimpono atau po, refleksi sa deho, patimbasan di Kristus.